Delek kumno, ngadai usuri tambah ngakuk dekat seni ilang berot. Ngadai UPJP tambah ne ngakuk dekat kuat. Damn! Ngadai ulotas ada ulut tambah ne dedot dekat. Kita ini. You can do it! Sabas. Dengung tak? Nga ba mapi ngilay bantip hangno don usuri. Mga ba mapi ngilay bantip hangno gidan ki parti ki basin kabu yengi. Mga ba mapi ngilay manlong ki brio ki basta. Nga bagi pikolog kani nga ngabu ka jingkuli. Kung noon ang nagkasyan niya ka LPP, kung noon ang niya ka LPP ba't ka UDP, nanay niya ka NPP na mabat si Amit kinuhikaya surok. Kabomlak ba mo? Nanay kasyan niya ka UDP, kabag kabung ka suntur sa Islam, kaya ka rin niya habang ka sokar. Kalau lek nombor yang kejelang kejong yang ibadah, kejelang kejong ikan sejak, nama kidon kinong diri. हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। Iba person nila di yang di arf di Islam ka blok tu. Sa sisi na kerendang nang ni, kumurong yalom, ko ba person dan so, kilati yang tadi kejong ini. Many months later. Ki laingut ki MLA ka Congress kentup Dr. Celestin Lengdo na Umsning constituency lembat arngut ki MLA Chak suspend Rusnem kata uba Charles Marngar MLA na Mauhati constituency baru uba Gabriel Waklang MLA na Nongstoin constituency kila penyeso pura Chaka National People Party NPP mendagajan mit kat kandai trik nailar kabalong ha office temai ke NPP. No, God, please, no, 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 no.